Bok Eva. Bok Mari. Jako awkward sada nekako, kako smo već imali razgovor od sat i pol prije snimanja. I sad kao, kaj ima? Ja sam doslovno fighting the urge za vrijeme razgovora da kažem daj Marijamo samo uključit. Mislim, znam da su neke stvari bile intimne i osobne, nego daj, ajmo samo uključiti, zato mislim da je bilo jako puno stvari koje isto je važno da drugi ljudi čuju. Slažem se. I da ne moramo biti zabavne i pune energije uvijek. I da smiješ biti umorna i preplavljena. Da. Kao odmah krenemo light u naš današnji razgovor. Znam malo čudno kao započeti taj razgovor, ali to što si rekla zapravo bi bilo čak i meni ok da smo sve to snimali što smo pričali. Ne znam, meni te neke stvari nisu tajne, ne bi sad pričali točno o kojim osobama se radi i to, kojim točnim situacijama, ali da, uglavnom mogu ja odmah početi kao da sam, možda čak i nisam ok trenutno, iako imam većinski osjećaj da jesam, mislim, živim dobar život, imam dobre ljude oko sebe, ali mi se jako puno stvari događa, jako sam overwhelmed u životu sa svim obavezama, sa svim stvarima koje mi se događaju, sve stvari koje trebam riješiti, sve što me čeka, bla bla. I može mi čak i ok reći da nisam ok. Može mi to čak i dobro. Jer kad te neko pita kak si, uvijek pa dobro, ok sam. Da, onak brush it off. Da, i unatoč svim dobrim stvarima koje imam, koje mi se događaju, možda u globalu nisam baš ok trenutno. I baš rekla sam ti da je to onak ongoing isto tema koje imam sa drugim bliskim ljudima. To je taj osjećaj istovremeno nekakvog uspoređivanja sa ljudima kojima je puno teže i ta svijest da imamo ili da imaš na čemu biti zahvalna i kao na neki način i neki disclaimer. Joj nije da se ja sad žalim zato što mislim da je meni najgore na svijetu, ali želim da znaš i želim da svi znaju tu, mislim barem ako drugi se ne slažu s tim, barem da ja uzimam to za sebe i želim da ti to uzmeš za sebe, da smije ti biti teško i smiješ biti preplavljena i to ne znači da si nezahvalna i mislim da je najgore kad se osjećamo nekako kako god da se osjećamo i zato što je i meni tak bilo dosta veliki dio prošle godine, da sam se stalno osjećala nekako kako sam mislila da se ne bi trebala osjećati, jer kao sve sam dobila što sam htjela. I onda baš iz tog, iz te borbe protiv tih osjećaja zapravo amplificiramo taj osjećaj. I na kraju nije ti samo teško zbog tog, nego ti je i teško zato što si ne dopuštaš da ti je teško. Nek si stalno govoriš kaj radiš od svega takvu veliku stvar, sve imaš. Da, zapravo mi se sviđa i taj neki trenutak da možeš reći, kao što sam ja sad rekla, ok, možda trenutno nisam ok, ali ne trebamo objasniti zašto. Ali možemo biti iskreni, možda tako stvarati neko možda malo zdravije okruženje za sve nas, da možemo i reći kad nismo ok, bez da se moramo objasniti. Da, i neki put, mislim da svi koji nas slušaju i koji nas prate, znaju da mi neki put znamo i otkazati i ne napraviti podcast i treba postojati nekakva ravnoteža između tog da i kažeš da ne možeš snimat, ali ja volim da neki put snimamo Pepi. Ja volim da neki put snimamo i kad nismo ok, zato što mislim da je potrebno drugima da znaju i da čuju. Mislim, prvo da smo svi stvarne osobe
I ono što si ti meni rekla, znam da izvana izgleda kao da mi je sve super, onak staviš 4 storija i ljudima se čini kao ajme, mislim, ja kad vidim, kažem, ja sam rekla ono, svojim bliskim prijateljicama koje imaju nekakav profil na Instagramu, ja više uopće Instagram ne koristim kao reliable source za to kako ste. Da, i meni isto dođe onak, ajme, Mari, trči, ono, ja ne mogu, ne mogu se, zaboravila sam da se ovo čuje, ako sam se ja podrignula, vi ste to svi čuli. Jela sam sad salatu od heljde i fete prije. Meni isto dođe onak, Isuse, koliko Mari ima energije, kao kako može to sve, ono je da meni neko kaže da moram trčat. Ja bi radije, ne znam, stajala u plenku 20 minuta, nek trčala. I onda se isto uvijek sjetim, to je jedan story. Da. Ne znači da nisi trčala, nego ono, možda si isto imala full nisku motivaciju i isto ti je bilo teško i sve i sam si jednostavno to napravila. Da. A to ne znači da ti je bilo zabavno. Da. Ili zato kaj nešto lijepo izgleda i ne znam, ti meni uvijek lijepe fotke objavljaš, koliko god kao su random fotke su lijepe. Kad ja god pokušavam napraviti random lijepe fotke, tako su sranje i nije nešto obrnuto. Evo, doslovno ja obrnuto razmišljam. Ja uvijek mislim kao me vidi kako evo to sve lijepo slaže, ovo sve tak lijepo izgleda, gleda ono tvoj, ono, kaos, ko cirkus sve izgleda kod tebe. Vidiš kako je to ludo. Kako mi imamo krivu percepciju. Da, i ljudi, meni je Mari rekla da, kao pričali smo o tom kako ona misli da bi trebala raditi stvari po PS-u i kako ona ne radi stvari po PS-u i ja nju onak sad slušam i sve i ja nju pitam dobro, evo, kog znaš da radi sve po PS-u i da ti je onak dobra osoba. I ja to pitam kao trik pitanje u smislu nitko ne radi po PS-u, a ona pa ti, da radim, ja kažem kaj, zašto sam se udala u crkvi, radim po PS-u, ne. Da, meni je baš zapravo dobro što smo otvorili epizodu tako i da malo pričamo o tim nekim težim temama, iako mi se ne sramimo pričati tim temama i fakat smo otvorene, mislim, i na Instagramu i ovako u podcastu, ali da, mislim da treba jako puno puta to i ponavljati i osvještavati da nije život Instagram i da svi imamo neke svoje probleme i koliko god ljudi misle da su neki ljudi na Instagramu savršeni, da imaju sve pod kontrolom, da imaju savršen brak, da imaju savršenu kuću, djecu, whatever, zdravlje. Nije tako. Stvarno nije tako. I što više ja pričam s ljudima, ludo mi je to što mi ljudi ispričaju, ja sam to prije 5 minuta, 5 sekundi misle da im je sve savršeno u životu. I onda mi priča nekakva sranja, kao, zar i ti? Znači, ipak smo svi u istim sranjima zapravo. Apsolutno svi. Nikom život ne funkcionira savršeno. Meni je najviše, to je prvi put kad sam imala taj neki reality check, ne samo reality check, svi imamo probleme, nego ljudi imaju probleme koje ja ne mogu zamisliti, ne u smislu težine, nego ja možda mislim da netko ima problem s nečim, ovako izvana, i onda skužim, ne, ta osoba uopće nema s tim problema, ali ima s nečim totalno drugim i ja ne mogu, doslovno ne mogu pojmiti s čim se netko nosi. Da. Niti da ja pokušavam nabrojati koji bi bili problemi te osobe, ne bi mogla. Najviše, prvi put kad sam to doživjela je kad sam bila dio grupne terapije, kad sam išla, ne znam koliko to je bilo, 4 mjeseca na psihodramu, na faksu i bila sam, znači bilo nas je 17 djevojaka, mladih djevojaka i tih prvih 2-3 sata, te prve 2-3 seanse gdje sam ja upoznavala te cure i upoznavala kao probleme s kojima se one nose i koje donose, gdje sam shvatila, Isuse, ne bi mi na kraj pameti bilo da je to problem. I neki put bi ja pretpostavljala da je nešto, ali nije bilo. Što isto malo me humblalo, ne znam, za nekog bi mislila da sigurno, ne znam, nikad nije imala dečka ili tak neke. I onda to je totalno sporedna stvar u njenom životu i ima dečka i sve totalno. Mislim, i onda skužiš koliko zapravo
možda i svoje neke projekcije stavljaš, ali i osuđuješ bez veze. Da. I evo sad baš prošli vikend smo radile Icon Retreat i to je stvarno neko mjesto gdje opet iznova dobijam to iskustvo gdje sjedim s 20 novih žena, manje više neke su bile stare sad, 20 novih žena i zapravo nikad ne znam što će ta osoba donijeti. Ali ono što se potvrdi uvijek je da je šansa 99% da će, kad ona kaže neki svoj duboki problem ili nešto s čim se nosi, da će se još netko poistovjetiti. Barem jedna osoba. I zato mislim da je važno, zato je meni važno biti ranjiva i otvorena. Baš sam jučer odgovarala na taj Q&A i onda je bilo to neko pitanje što mislim da ljudi ne znaju ili da nije baš očigledno o meni, i onda sam napisala te neke svoje strahove i toliko ljudi mi je poslao poruku ajme meni, ja imam identični strah, ili ajme meni, svaka čast kak si to rekla na glas. I samo da se razumijemo, ja sam te stvari rekla već 20 puta ispred drugih ljudi na glas i na Iconu i na svojoj terapiji i pred sobom i pred ljudima do kojih mi je full stalo, s kojima sam bila ili jesam u intimnom odnosu, i onda te stvari postanu nekak manje strašne. Ne znači da se ne bojiš još uvijek, nek se ne bojiš više reći. Ne znači da neću osjećati straha, i to je nešto kaj, i možda se to nadovezuje na ovo što smo pričale, kao misliš da ako si psiholog ili ako ideš na edukaciju iz psihoterapije, da onda ti trebaš, to si ti rekla, ja trebam se izregulirati, trebam brzo izregulirati osjećaje. Znači, kad radimo na tim svojim problemima ili kad ja radim na tom svom strahu, ja zapravo više radim na tom da me nije problem da ja imam taj strah, da se ne mučim šta imam taj strah, a ne da imam manji strah. Mislim, konsekventno, posljedično se i dogodi da imam manji strah na neki način, ali ja kak to doživljavam, ja imam isti strah. Moj strah da će me ljudi odbaciti je isti. Samo što se ne bojim više to reći. Znam da mogu biti uz sebe dok se bojim. Da. I to je ovo tu, to što ja radim s klijentima ne znači da ja isto na radionici, znači bila je jedna radionica na Iconu sad ovaj vikend prošli, gdje sam ja mislim da nikad u životu, možda sam još jednom ili dva puta, ali moje sjećanje je kao da nikad u životu nisam toliko ridala. Toliko ridala i onak sam si mislila, Isuse, a sad te cure sve su mene vidjele u ovom stanju, onak, kak će one misliti da ja mogu biti tu za njih kao pomoćim, ako ja se ovak raspadam. I na kraju feedback i povratna informacija koju sam dobila, ne, ja baš sad imam povjerenja u tebe, zato kad vidim da si tu zajedno s nama u kurcu, da se tog ne bojimo. I to je upravo to, zapravo ta autentičnost, i kad se ne, to jest kad si to puštaš biti ranjiva i pokazati sve svoje boje i sve što je sivo i sve što je loše i sve što je teško i sve što je lijepo, i onda se ljudi tek mogu povezivati, a ne kad se pravimo, ne imamo sve pod kontrolom. A kako ću se povezati s tobom? Ako ti imaš sve pod kontrolom, ti ćeš meni uvijek biti iznad mene. Nikad nećemo biti na istoj razini. I zapravo to liječi. Kad smo na istoj razini, kad se možemo povezati, znamo nismo sami. I koliko puta imamo to baš iskustvo. Inak, sad pričamo o Iconu jer je meni to tak najbliže mi je u tome iskustvo. Iskustvo osoba koje, na primjer, osjećaju se kao da se ne mogu povezati, kao da se nisu povezale i kao da se nisu otvorile i kao da se nisu dale. I kad kažu to pred grupom, doslovno osjetiš kako se mijenja dinamika, kako se mijenja baš da raste povezanost u grupi i odjednom vidiš 4 osobe sa dignutim rukama, onak, ja se isto osjećam kod ti, hvala ti što si to rekla, i odjednom
Tu je povezanje, Mm. povezivanje, a ne baš jedna curka predivno rekla na tom završnom sharingu ono, pa možda povezanost nije da sam ja s nekim pričala i saznala informacije o nekom, nego zato što smo samo ležale jedna pored druge na bazenu i onak šutile. I samo smo postojale. I to što smo se ono gledale u oči preko puta u grupi, to je povezanost. Da. A to ne možemo postići ako nismo u sebi i u kontaktu sa sobom. I ako si ti trenutno nisi ok i preplavljena i teško ti je, to je kontakt sa sobom. Ono, doslovno, nema nikakvog smisla. Mislim, ja bar mislim da nitko ko nas prati, da nas ne prati zato što smo savršene i zato što je sve savršeno i zato što imamo savršeno ukomponirano, sve isplanirano u našem podcastu, nego ovo je neka vrijednost. Slažem se. I to je to od današnje epizode. To završi. Danas smo odlučili imati light epizodu. Oh well. I tako to ide u životu. Danas imamo jedan Q&A. Zapravo, imaš pitanje? Zapravo, kao prvo, planirali smo raditi Q&A i otvorili smo pitanja i na Instagramu i moram reći da su baš onak teška neka pitanja, jako duboka pitanja i jednostavno se trenutno ne osjećamo, to jest mogu pričati za mene, ja se ne osjećam kada sam u stanju odgovarati na takva pitanja, razmišljati o takvim pitanjima. Toliko toga se događa kod mene, moj kapacitet je stvarno, veličine, ne znam, ne postoje, kind of. I onda smo se odlučili za to, ajmo to malo okrenuti više na light teme i da možemo biti malo više prisutne s tim temama. Da je malo sve lagano, a i ovo što kažeš kapacitet, ja sam isto skužila zapravo vrlo često i neki put kad otvorimo Q&A ili kad ja otvorim Q&A za sebe, neka pitanja su mi stvarno brutalna i većina pitanja koje objavim, to ne znači da ova koja ne objavim da su mi, ako vas nisam objavila to onda mi je bilo loše pitanje, nego doslovno nema čovjek vremena jebote to sve natipkati i odgovoriti i razmišljati o svem. Pogotovo što se skače s jedne teme na drugu. Ali to mi oduzima jako puno vremena, doslovno cijeli dan. I onda kao gori mozak, doslovno, od tipkanja. Prvo odabrat pitanja, to sve. Tako da neka pitanja su mi odlična, neka od tih pitanja objavim i sretna sam da mogu sudjelovati u razgovoru. Neka pitanja su mi onak... Ja doslovno imam osjećaj kao da vi svi čujete moje srce kak mi brzo kuca trenutno i jako. Zato što sam primijetila jedan trend u Q&A-u, a to je evo ti moj problem i riješi mi ga. Ili kao da vjeruješ da netko drugi tko te uopće ne pozna, tko zna 5 rečenica tvog problema, da može odlučiti za tebe o tvom životu. I to je možda, jedno od pitanja je bilo koje predrasude ljudi imaju o terapiji ili o bilo kakvom radu na sebi i radu 1 na 1. Ja bih rekla da je to predrasuda broj 1. Da ti misliš da ćeš ti doći pred nekog, pa i da te terapeut ili psiholog zna 3 godine. Da ti misliš da će ti druga osoba reći šta trebaš napraviti. I što bi bilo najbolje. Da. Ja to nikad nisam radila, nikad neću raditi. Znači, jedno je reći, dati savjet u smislu kako se nosimo sa svojim osjećajima. Jedno je dati savjet u smislu, ne znam, netko je dosta anksiozan, a još ni ne pokriva svoje primarne potrebe, pa onda ja moram podsjetiti nekog da ujutro popije vode, da, mislim, ne možemo, ni o čemu ne možemo pričati ako ti ne popiješ vode, ne odeš na sunce ujutro i onda se brineš da si anksiozna. I to sam ja radila, definitivno. Ima onaj reel kao I'm depressed, have you slept 8 hours? No. Have you been out? No. Have you did some physical exercise? No. Have you drank water? No. No shit, Sherlock, da si depressed. Znači, ali ja mislim, ta predodžba
ne samo o terapiji, ovo je meni još više suludo, zato što nismo ni u kakvom odnosu. Znači, u odnosu s klijentom imaš odnos neki, imaš nekakvu povratnu, imaš nešto ti kažeš, pa on nešto kaže, pa pitaš, pa on odgovori tak. Ali anonimni Q&A je totalno jednostrano. Ja doslovno dobijem tih 10 riječi i smislim sebi u glavi šta bi to sve moglo biti. I kad su to neke specifične situacije i odgovor pitanje što da radim, ili najbolje mi je kako kaže? Što da mislim? To pitanje. Što da mislim kad? Bla, bla, bla. Buraz, ne znam. Misli. Imaš mišljenje i to je tvoje pravo. I onak, najveće je pitanje meni ne što da mislim, što da napravim, da li da ga ostavim ili da ostanem ili ne znam, da li da se opet potrudim, takva reka pitanja gdje moje jedino pitanje je i ok, sad ću onak izaći iz nekakvog judgmental moda, jer onako sjećam da sam u judgmental modu, ali moje neko pitanje iz neke empatije, onak, wow, mora da je fakat zbunjujuće i teško misliti da netko tko te uopće ne pozna bolje zna za tebe od tebe. I koliko smo diskonektirani od svojeg srca i od svojeg unutarnjeg osjećaja i koliko ne vjerujemo svom osjećaju da ti dođeš jednoj Evi ili Mariji i samo da želim reći meni je nevjerojatno koliko ljudi imaju povjerenja u mene i u nas i da nas pitaju ta pitanja, ali u jednom trenu mi pređe to granicu gdje mi doslovno bih htjela primiti neke ljude i protrest, ej, to je tvoj život, ja doslovno nisam niti sekunde dio tvog života, kak ti ja mogu odgovarati na ta pitanja, kak ti ja mogu to reći, što da misliš o tom, ne znam, što je prijateljica napravila, pa kak se osjećaš, kak je tebi to, to je pitanje. I to je jedino pitanje koje ćete dobiti od bilo ko je dobar psiholog ili psihoterapeut. I imali smo onaj primjer ovo što nam je ova curka napisala, što mi je uljepšalo sve, jer kad je počela rečenica sa ja sam vam se javila, terapeut je mislio da je terapeut mi je unio sumnju da je moj partner gej, jer mu je tata gej, ne znam šta sjećam se da smo to čitale i da smo jako, jako onak pokušale to pročitati da se previše detalja da ne izađe, ali mi je full drago da je osoba čije je to pitanje bilo da je to vrijedilo i bilo važno. Mislim, ja sam se na početku usrala. Kad sam to čitala, sam mislila kak smo mi neš krivo rekla. Ja se uopće ne sjećam kaj smo rekla, ne. Da. Ali, mislim, ja ću to sad reći. Ti si bila jako onak neutralno napisala. Nisu svi terapeuti za sve. Ne. Terapeut koji stvara takvu prosudbu o nekom koga ni ne vidi je loš terapeut. Da. Doslovno ta osoba ne smije raditi s ljudima. Netko tko vam govori svoje stavove, šta bi ti trebao napraviti, kaj je ok, kaj nije ok, a da nije nasilje. Znači ja zapravo ja ni nasilje ne nazivam negativno od pozitivno. Ja kažem, to je nasilje. To je to. Ja ne kažem ti trebaš izaći, ti trebaš otići. Kak je to biti u nasilnom odnosu? To je moje pitanje. A ne, Isuse, ti moraš odmah otići, pa ne moraš biti tam, bla, bla. Tako da, taj dio je možda gdje meni fali neki put kapaciteta. Jer pročitam neko pitanje i ja mislim da imamo jedno i ovo, znači ja sad stvarno ne mislim ni malo kao nekakva kritika. Želim stvarno da se zna onak, jako sam humbled da netko meni vjeruje. Absolutno. I da netko tako nešto nama šalje. Ali, evo, pročitat ću to pitanje i možemo možda početi s tim. Može. Znači, osoba priča o odnosu koji je bio savršen i oni su full pričali o braku i o djeci i onda su odjednom skužili da nemaju iste poglede na neke stvari i proglasili smo to kao nešto što nema šanse da funkcionira. Ona žali jer joj je bilo užasno lijepo. Zanima me što vi mislite, jel bi mogle funkcionirati osobe koje vode skroz dva različita života?
Konkretno ja živim zdravo, svjesno, radim na sebi, voljela bi da moja djeca idu u posebne škole i to. Pazim što jedem, a on je osoba kojoj te stvari nisu bitne i kojoj je ok da živi prosječno. Ne znam mogu li se sve te stvari s vremenom uskladiti ili jednostavno fakat nismo bili jedno za drugo. Jel bitno da su nam stilovi života isti? I sad ja kužim pitanje i mislim da mi možemo puno reći, ali onak, ja ne znam šta je tebi bitno. Da. Znači, meni nije bitno da moj partner radi na sebi. Meni je bitno da on ne omalovažava što ja radim na sebi. Ali ne znam šta je tebi. Ti možda želiš nekog ko radi na sebi, jednako kao ti. Ili, na primjer, meni možda nije bitno da moj partner misli, ne znam, da djeca trebaju ići u posebne škole. Ali ako ja kažem, hej, ja mislim da je ovo bitno zbog tog, tog i tog, i ono krene oči i kaže opet ti sa svojim pizdarijama, ja sam išao u normalnu školu i sve mi je u redu bilo, a to možda nije partner za mene. Ali ne mora on to aktivno htjeti. Evo, to mi je bio taj primjer gdje pa mislim, naravno, ti nas pitaš, osoba nas pita šta mi mislimo. Ali onak, that doesn't solve your issue, that doesn't solve, I meni je iskreno ponekad čak i strah kad kažem to svoje mišljenje, mislim, to je samo moje mišljenje, kao idem iz svog filtera, idem iz svojih iskustava koje sam ja imala u životu, koje vrlo vjerojatno nema nikakve veze s tvojim iskustvima. I onda ja iz tog svog filtera pričam što ja mislim. I čak me strah ponekad kao da možda loše utječem na mišljenje neke druge osobe i onda potencijalno jer ja znam kako je to kad ti čuješ nečije mišljenje, neku rečenicu i ostaje ti za uvijek u glavi. Možeš raditi šta god hoćeš, ta rečenica će ti ostati u glavi do kraja života. I šta ako ja sam iz mog nepromišljenog mišljenja nešto kažem i tebi to ostane za uvijek u glavi i potencijalno ti to sjebe odnos. A zapravo uopće nije bilo potrebno. Da, i to je taj dio zašto se savjeti ne daju. Da. Zato što klijent, druga osoba, kogod pošalje pitanje, svatko treba preuzeti odgovornost za svoj život. I ja kažem da ja mislim da trebaš prekinut i osoba prekine jer sam joj ja rekla, a ne zato što ona to sama želi. What's the point? Doslovno će doći nakon 3 mjeseca i reći ti si mi rekla da prekinem, a onda se dogodilo ovo i sve mi je bilo loše i bla bla bla. Da. A ako to napravi i kad to napravi, zato što je ona to htjela, ja nemam nikakve veze s tim. I to nije apsolviranje odgovornosti. Ja imam svoju odgovornost da tretiram taj odnos with care i da sam empatična i da sam prisutna, ali nemam odgovornost za tuđi život, da ja govorim šta treba napraviti i šta ne treba napraviti. Jedno je možda pričati o nekakvom načinu komunikacije, hej, pa možda jesi probala na ovaj način reći. Da. A to nisu velike odluke. Da, nisu to odluke, su više kao tips and tricks. Da, i sjećam se kad smo bili na faksu, imali smo jedan predmet koji je zvao etika. Psihološke, etika u psihologiji ili tako nešto. I onda je bilo pitanje, radite u školi, kao školski psiholog ste, i dođe vam curica od 17 godina i kaže da je trudna i da bi htjela pobaciti. Što vi radite? I moj kolega kaže, pa naravno, mislim, pričamo o pozitivnim i negativnim posljedicama, kao nekak je rekao, pros and cons pobačaja, a naravno ima puno više negativnih posljedica, pa onda kao on nju zapravo navodi da ne pobaci, zato što su to njegove uvjerenja. Znači, kak je profa, meni je bilo to prejebeno vidjeti, koliko se ona čak upalila i zapalila. I kolega, nitko vas nije pitao za mišljenje i za vaše stavove i za vaša uvjerenja oko tog. Da. Mislim, prvo, muškarac mi priča o tom koje su posljedice, buraz ne znaš i druga nikad nećeš tema, znat, da, ne zanima me. Da. Ali to nije tvoj posao, to nije posao psihologa, da ti odlučuje za tebe.
Tako da, malo je taj dio gdje ja osjetim neki put da čitam neka pitanja onak, ne mrem, ali ne ja, nego ono, nitko vas ne mre vodit, vas, mene, tebe, nitko nas ne mre vodit za rukicu i govorit di i šta. I to je užasno težak dio rada na sebi. Kad skužiš, nobody's coming. Da. Nobody's coming. Da. To je meni ono jedna od najvećih vrijednosti rada na sebi. Je kad skužiš, ja sam sama za sebe. I sama za sebe da onak očekivanja drugih nisu moja. To kad se neko drugi naljutio na mene, to nije moje. Znači, tuđe očekivanja, tuđi osjećaj, tuđe mišljenje, kaj bi ja trebala, kaj ne bi trebala, to nije moje. I kad nešto sjebem, ja sam sjebala. Nitko drugi mi nije kriv. I postoje ljudi koji su u velikim otporima i neki put možda čak i do te razine da su možda da imaju neki poremećaj ličnosti i to, ali postoje ljudi koji nemaju sposobnost uvida i koji nemaju sposobnost preuzimanja odgovornosti, kojima je toliko teško pomisliti da su oni pogriješili ili da su oni nešto napravili što je nekog povrijedilo, nego je stalno izmišljanje nekakvih objašnjenja i izlika i svi su drugi krivi, samo ne oni. Grow up. Da, grow up. Mora biti fakat teško živjeti tako. Ba, užas. Da. Znači, doslovno, vrijeme da imaš osjećaj da je cijeli svijet protiv tebe. Da. A paradoksalno, kad shvatiš da si ti odgovoran za sebe, doslovno se oslobodiš. Zato što nikom ne odgovaram. Odgovaram sam sebi. Da. Meni je mama uvijek govorila, Eva, ti jedina ideš spavati sa svojim odlukama i nitko neće zatvoriti oči i zaspat sa tobom. Pored tebe može biti kogod, ali taj ne ide spavati s tobom zapravo. Ti ideš spavati sa sobom i sa svim svojim odlukama i sa svojim životom. I ak taj dio ne uzmeš za sebe, nikad se neće dogoditi promjena. Nikad. Da. A drugi dio... To je jako teško. To se razumije. Baš je teško. I to je proces, i mislim da je to proces cjeloživotni. Da, pa i to svaki put iznova učiš i izvježbaš to i dođeš do spoznaje da je to jedino tako je moguće. Zaista taj mišić koji vježbaš to. Zapravo. U nekom trenu i dalje će ti biti nelagodno, teško, ali ćeš jednostavno napraviti. I to je to. Da. Isto kao je meni neugodno zvat doktora, jer sam glupa i ne znam zašto se bojim tog telefona ponekad toliko. Ali sad više nije da odgađam 5 mjeseci, nego samo 3 tjedna pa napravim. Točno, i na kraju napraviš. I isto tak ne bih htjela da se to krivo shvati, u smislu odgovorna si samo za sebe i to je nešto što cijelo vrijeme ponavljamo i da sami moramo te neke stvari proći. Sad bi pak spomenula, sad kad sam već ušla u rent, kao bilo će biti light epizoda. Sad kad sam već ušla u rent, druga strana su mi poruke kak da se nosim s i onda enter diagnosis bez terapije. To je pak drugi ekstrem. Znači, ići na terapiju ne znači da nisi odgovoran za sebe, dapače, znači da si odgovoran za sebe, pokupio si sebe i odveo se na terapiju, rekao si sam sebi, treba mi pomoć i pronašao si pomoć. I to što ideš na terapiju ne znači da ti neko drugi pomaže. Tebi koliko nitko je drugi hrabro ne pomaže. traži pomoć. Da, ali tebi nitko drugi ne pomaže. Netko te usmjerava, ali ti radiš taj rad. Da. Nitko drugi ti ne daje rješenja i uvide, ti imaš uvide pomoću možda nekih pitanja, ali niko drugi ti ne daje knjigu uvida o tebi i o tvom životu. Uglavnom, ići na terapiju i biti odgovoran za sebe su stvari koje idu jedno s drugo, a ne ja želim biti odgovoran za sebe, pa onda pitam kako ću to sve bez terapije. Mislim, kužim da ljudi nemaju možda financijske mogućnosti nositi se. Dobro, to je drugi par cipela. To je drugi, da. I meni ne znam koliko put moram napisat da ja ne mogu tebi objasniti
kako da se nosiš s nečim bez terapije u storiju. Ne mogu ti ni u 50 storija. Zato što je to, kao što si rekla, proces cijeloživotni sa puno različitih dubina i kompleksnih stvari gdje, mislim, postoje pokušaj self-help knjiga i sve je to lijepo, ali čovjek minimalno mora pročitati barem njih 10 da ono pojmi išta. I ne samo I to ne znači da će to pročitat. pomoći. Da. Da, nego actually raditi s Da. tim. I I to na je, tom. u tom grmu leži zec. Zec. Nažalost ne znam na francuskom to reći, kako sam prošli put pjela sa francuskim. Da, i to je to. Mislim, koliko ja ljudi znam koji su pročitali sve i svašta, hrpu tih knjiga i svejedno rade iste te stvari. Točno. I u istim govnima su cijelo vrijeme. Pa Zato to je što- većina mojih klijenata. Većina mojih klijenata dođe, pročitala sam sve, pogledala sam sve podcaste, još uvijek mi nije bolje. I to je to, zato je in to action. tu. Da, tu, nije A se ne ovdje, spustilo. da. I zapravo mi je zanimljiva ta cijela tematika tog diskonekta. Koliko smo mi diskonektirani od sebe, koliko svojim osjećajima ne vjerujemo, svojim gut feelingu, da tražimo od nekog drugog. Reci mi što da mislim. Mislim, ja znam da je osjećaj. Ja ga baš dobro znam. Ono, ne znam šta da mislim. Reci mi, please, šta da mislim. Ono, baš razumijem te osjećaje, ali baš to što si rekla, moraš prihvatiti tu odgovornost da niko neće doći za tebe. Znači, ti se moraš nositi sa svojim odlukama, niko drugi. I to je to. Ti moraš i ti ići se moraš spavat nositi, da. sa tim I stvarima. ti se moraš nositi sa svojim osjećajima. I to ne znači da ih trebaš potisnuti ili ignorirati, kao evo ja se nosim tako da ne postoje, nego ja sam jedina koja može točno znati kako se osjećam. I to nikad neću moći prenijeti verbalno. Nikad neću 100% moći riječima opisati što osjećam, to sam samo ja. I ja sam ta koja jedina ima sposobnost da osjeti koja je moja potreba. I to je reguliranje. To je reguliranje. Isto, mislim da je to sa regulacijom, da možda samo dajem kontekst što sam ja rekla. Rekla sam da često imam osjećaj baš zbog toga jer se bavim jogom, meditacijama, mindfulnessom, u edukaciji sam, bla bla, da to projiciram ja na druge ljude, da ja mislim da drugi ljudi misle da ja stalno moram imati sve pod kontrolom, se moći izregulirati zato što kao znam te toolove, ali ne možeš uvijek. I to sam rekla kao da imam baš te osjećaje kao, ili možda čak imam očekivanje od sebe i kao kak se ja sad raspadam, kao kako sam ja sad tak luda, ali zapravo bi mogla odraditi, ne znam, vježbu disanja da se izreguliram. A kao ne mogu u tom trenutku jer sam u frizu, ne mogu si pomoći, sam mi tijelo vibrira i hoće poluditi tijelo tim situacijama. I baš ta nekakva, kako smo išli opet u krajnost s tom regulacijom, kao očekuje se od nas da se stalno možemo kontrolirati, regulirati i da cijelo vrijeme trebamo biti u samoregulaciji. I da je reguliranje jednako kontrola. Da. I kao da to znači da više ne smijemo plakat, ne smijemo vrištat, ne smijemo pokazati kad smo povrijeđeni, ne smijemo, ne znam... Da, kao da lebdimo iznad svih. Kako bi bilo dosadno zapravo. Ma da. Light. Ajde idemo odgovoriti na neka pitanjca. Da, imamo par smiješnih pitanja. Terapije smo odradili. Da. Ajde, light pitanja. Znači, svi vi koji nam znate komentirati, a previše pričamo na početku nebitnih tema i onda kao to... Ko je to rekao? Pa to smo već par puta dobili kao... Ja sam mislila da je to dobro, kao pa mi smo na kavi. Ne, kao, jel možete prestati jer kao ne znam kad počinju važne teme. A pa dobro, možeš i onak, jel znaš ono
od Mislim da moraš sjeći. to ručno nekako, Aha, nisam se dobro. nikad bavila s tim, nemam pojma. Ali kao, uglavnom za sve vas kojima smeta kad mi pričamo kao o glupostima na početku, sad je obrnuto, znači sad smo o važnim stvarima pričali odmah na početku i sad možete izgasiti. Ali ajde, please, ostanite tu, to jest ostavite jedan like na epizodi, komentirajte epizode, subscribe-te kanal jer to nama jako puno znači, pomaže, šerajte na storiju i that's it, evo. Kako je dobra, jebate, predobro. Ali ne, dajemo malo ove light pitanja. Čekaj, sve si ti to meni poslala? Pa sve sam ti na Whatsappu poslala. A, evo ih. By the way, ljudi, ja danas imam rođendan. Da, njoj je rođendan. Sretan rođendan! 32 godine. Da bar je. Wow. Da bar. Evo ga. Koji je vaš go-to pekarski proizvod? Ja sam ga danas donijela, reci, ajde ti se svoj. Moj go-to pekarski proizvod. Mislim, ja tako volim pekare. Ajme. Da si Ja se doselila možda- u pravi grad. Da, ja možda najviše volim croissant s morelicom iz Dubravice. Mislim da me ti to si možda slatki. Ne, ja sam the slani. shit. Ja sam slani. Moj go-to pekarski proizvod je pekara u Frankopanskoj, onaj perec slanci. Onaj perec duguljasti. Koja Ovaj pekara? koji Ona sam s sad desne jela. strane. Kad ideš Da, prema na stanici. HNK. Da. Treba probati. 70 centi. To je dobro. Ja To je uvijek fakat dva rijetko. kupim. To je nice. Ima dolje na Britancu ima jedna pekara koja se zove, mislim, Britanac, nisam sigurna. Da, pekara Britanac. Ili je, on ima neki puž sa sirom. Brutalan, ja. Puž. Baš je I brutalan. volim pivski perec. Je, to isto volim. Isuse, ali to baš, Sad to tak kad volim sam otišla u ugljikohidrate. Prag. Da, ugljikohidrate U obožavam. Pragu, kak imaju te juhe u kruhu. Obožavam. Kako je to Obožavam. dobro. Dajte neku sramotnu PR-nu anegdotu. Znači, koliko ja toga imam, ljudi moji. Stvarno imam puno toga. Ja imam zadnju, Zadnju. Šta sad, nedavno? prošle godine. Prošle godine. Nedavno kad sam se napila zadnji put. Prije godine. Evo, ja se planiram tipa danas napit i kao imat ću sigurno neku sramotnu anegdotu onda ponedjeljak, kad dođem k sebi. Ajde onda zadnji put. How about moja svadba kad se nisi ničeg sjećala nakon gdje si ušla u salu? Mariji pošalje, ovo je jedina fotka koju imam, ovak, njene prsti. Nešto prsti u hrani. Ali uglavnom, mislim da je dosta bilo onako sramotno. Mislim da, ne znam više koliko sam imala godina. I bila sam u nekakvom klubu i kao taj klub je malo u Gracu i kao malo je fancy, ovo malo onak bogatija nekakva ekipa i bila sam s nekom frendicom i bio je neki događaj sa drag queenovima, queensima, ne znam, queenicama. drag queens. Kak se deklarira, deklarira, da. Kako se deklinira na hrvatskom, uglavnom, i nosili smo tu neku ludu odjeću, baš smo izgledali kao da smo isto mi drag queens, ona i ja. I baš je bilo onak zabavno, mega smo se napile i... mega napile. I bili su onak veliki nekakvi, to jest velike fotelje bijele. I ja sam zabrijala da je iza mene velika bijela fotelja. Ja sam bila toliko pijana da sam zamislila da je iza mene fotelja i ja sam se bacila na tu nepostojeću fotelju. Znači, ja sam se bacila. Dobro si si strgala. A znaš, kad si pijan, Da, uvijek imaš sad- nekak sreće, onak kao sad si nekak se onako umiš. loose. Znači, ja sam mislila da je iza mene fotelja i doslovno sam se samo onak pustila i bacila i pala na pod. I tam sam neka onak fancy ekipa i to, i onda kao malo bilo nekako. Ajme, moja sramotna anegdota zadnja je bila da sam imala nepune 34 godine. Nikad nisam povraćala od alkohola do tad. Ajmo ozbiljno, koji si freak. Ja jednostavno se sjećam tog prvi put tog osjećaja da moram povraćati, ja sam samo izdržavala. I to je bilo ono prvi srednje i otišli smo na neki tulum, sad to nije anegdota, otišli smo na neki tulum, ja sam pomiješala Boga oca i došla sam doma i ležala i onak mučno mi je bilo i znala sam da trebam povraćati, ali sam mrzim povraćati i nisam. I od tada i onda nisam miješala nikad, tako da nisam, došla bi do tog da, kako si sladak. Jako je sladak, Pavlo. Da, baš je dobro.
dolazila sam do tog da tipa padam, ne vrem hodati to. A mi nikad nije bilo tako mučno da sam trebala povraćati i nikad nisam povraćala. I to je bio moj badge of honor. Sve dok nisam upoznala svog muža. To je to. Čovjek je He broke nešto you. napravio, da. I mi u Splitu vani i isto tako ono, prvo vino, pa onda Moscow Mule, pa gin tonic, pa otišli u neki klub, pradan, ja sam već tam bila toliko pijana. DJ pušta neku ono lounge muziku, a neke cure su imale djevačku, neke strankinje, Britanke, i ja onak do njih, girls, do you want to listen to Beyoncé? I'm gonna ask the DJ for Beyoncé. I one sa mnom i ova mlada znaš, u tim, i nas tri, Matija ima video gdje ja onak se derem na DJ-a. Why don't you wanna... No, actually, ne na engleskom, nego na zagrebačkom, purgerskom se ja derem njemu u Splitu. A zakaj nećeš Beyoncé pustit, znači, urnebes? I tu bi sve bilo u redu. Da ja nisam otišla na WC. WC je bio na gornjem katu, a taj gornji kat je bio kao zatvoren. Nije bilo nikog jer je bilo prazno. Neki veliki fencerski klub. Bio rak četvrtak. I ja dođem gore i vratim se s WC-a i vidim tam na tom drugom katu je cijeli šank otvoren. I ja uđem u šank i ovak i točim. I Matija je taman isto išao za mnom i on ima isto video gdje ja ovak gledam koja cuga je otvorena, ali ja uopće nisam, ja sam to doslovno onak ležano, nisam kao i sad ja ću krasti cugu. Da. Nego ono, tu je čaša, Pa čini ti se kao otvoreno, dobra ideja kad si i ovak pijan. neku plavi džin, neki onaj, ne znam, sam natočila. I onda sam ti ja i onda Matija, on jako voli kad sam ja tako delikventna, njemu je to suludo, jer mu je to totalno suprotno od to kaj ikad mislio da sam ja. Delikventna. Ne, baš delikventna. I onda dole ja bi došla dole s tom cugom i onda bi kao idem gore opet. A ovaj konobar vjerojatno boli briga, ali mene Matija, Eva, ali ja sam si razmišljao kajak neko tebe uhvati, da ti kradeš cugu, ja ću dobiti, mene će prebiti. Mi smo još Zagrebčani u Splitu, mislim. Uglavnom, niko nas nije uhvatio, ali mene je uhvatilo nekaj drugo. Da ne mrem hodat do apartmana, to je hodanje na sve, mislim, ja sam sve 20 sam držala ovak za zid. I sve je jako smiješno, ja sam jako pijana i tamo pričam svakakve nekakve stvari njemu, on to sve snima naravno. I mi uđemo u stan, u sobu zapravo. I ja kao se presvlačim i samo onak legnem i ovak meni nije dobro. A Matija je već znao, on nije bio ni blizu toliko pijan ko ja. Kaže, ti moraš povraćati. Ja ovak sam direkt do WC-a. Ja sam toliko povraćala i ja sam plakala da ću ja umrijet. I Matija me to sljedeći dan prepričava, ti sam ležiš pored mene nakon tog povraćanja. Ja ne mogu, ja ću umrijet. On se smije, onak, nećeš umrijet, sve u redu, daj mi vode, znaš, poljevala me s vodom, onak, izbacila se to sve u redu. Sljedeći dan, ja sam mrzila život. Da. Ja stvarno ne znam kako. Neka ekipa je to radila puno u životu, povraćala, ja ne znam. I drago mi je da nisam. Pa meni inače bude bolje nakon povraćanja. Dok to je već bilo 4 ujutro, nije mi imalo kaj biti bolje nek da odem spavat, ali sljedeći dan mi trebamo ići na plažu i to. I ja onako u sjeni, sa 6 naočala i onak vodom i Matija, ajde idemo u more. Ja ne, on kaže idemo u more, bit će ti bolje, obećam. I fakat kad sam se okupala sam se dobila, To je bilo strašno. To je samo smiješno isključivo zato što sam krala cugu od Spličana. Isključivo zato. Evo, jesu dobre priče. Znači sad je, by the way, prošlo sat vremena. Ali možemo još nekih tih light pitanja, a onda će nas svi hejtati jer nismo odgovorili na njihova pitanja. Pepi se preslatko igra, ali ne vidi. Najsramotnija navika koju imate je, na primjer, ja kopam nos kad vozim. Ja mislim da imam toliko takvih glupih navika.
Ja tipa ne kopam nos, ali... Znam kopat nos zbog Da, dobro, pirsa. pa znam i ja Ali to kopat više nos. zbog pirsa i kao... Da mi se na ta ne I baš zakači. ima malo onako uvijek strah da mi neke ostane tu na pirsu Da. i znam tako na... Da, dobro, ja isto, od kad imam pirs. Kopat, ne ovak kopat, Da. ali ovak kao s Da. noktom. A čekaj, neka drugo. Šta još Navika. radim? I joj, Dobro evo mi je ovo ono će što biti... si napisala na Instagramu da oblačiš tipa čarape od dana prije za džim. Ajme, to sam isto imala Ja to rent. uvijek radim. Kako je to bio rent? Aha, kad su mi strali da Maksa vodim bez lanja. Aha, da. Evo imam još jedan odvratan. Aha, čarape koje su već... Ja masu puta obučem iste čarape. Pa ja isto, jer me nekak Kaj ljudi glupo- nakon jednog puta bacaju čarape u... Pa je ludo mi je za treniranje trening, ono, moram obući čista bit. čiste čarape. Kao, Suludo. why though? Suludo. Top smrdi, to je. Da. Top za trening, To. evo te, hej, tam idem muža naći Pa da, na to. teretanu. Taj trenutak kad se krenem sređivati za teretanu, Matija zna da je problem. Neki je problem. Ja, na primjer, evo, znaš kaj ja volim? Ovo je fakt odvratno. Ovak si čistit sa noktom, ispod nokta i onda pomiriš. Meni to fino miriši, ne znam, ne vrem ti opisat. Meni to nekak fino. Odvratno fino. A kužem, kak su ti nekakvi mirisi odvratni, Onak ali su ti nekak i tjelesni. fini. Da. Da. Mislim, ja tipa iako mi je mega odvratan, zadah od kali, ali ga jako volim. Točno, evo, isto tako. I tipa kad sam bila bolesna i nisam imala osjet i miris i sam sam Bila tužna. kao sam da osjetim malo taj tvoj zadah i znam s njom podijeliti čašu vode, kao daj mi da pije iz čaše vode, pa ja to pijem. Aj. Da. I te neke stvari su stvarno Ne, ali odvratne. ljudi koji nemaju životinju ne mogu razumjeti. Da, ne. Da mene boli nikako. briga što je on neš polizo. Da. I onda ja to ne znam. Mislim, nije da pijem iz iste vode, ali ne bi bio nikakav bed. Kao, evo. Kad smo vani, kad se šećemo, ja imam jedina bocu vode, ja Da. mu dam da pije iz moje boce Da, vode, da, onak da. ja popijem. Znači, Pa da. šta? Pas. To, Onak čisto je. šta još volim? Mislim, imam grotih onak odvratnih stvari radim zapravo. Matija kaže da ja ovo. Šta? O. Da sam. Mislim, je sramotna navika, ali ja nisam to uopće bila svjesna. Pa ja baš volim raditi nekakve face. Imali smo baš smiješnu situaciju, Filip i ja, prije, mislim da je to prošle godine bilo kad smo išli u Šibenik i tak nešto, nebitno. Uglavnom, došli smo u apartman u Šibenik, kao usred dana je bilo, išli smo na godišnji. Ja sam se legla u krevet i malo sam disocirala, od života. I Filip kako hoda po apartmanu i nešto kao radi. I ja sam se legla i radila ovo facu. A uopće nisam bila svjesna. To je da tak sam- tvoja faca. A uopće nisam bila svjesna raditi tu facu. Ovak sam se legla u krevet i orala. I kao Filip je stao, sam u nekom trenu ne pogleda, ja to nisam skužila da meni gleda i dalje radim ovak. Jesi ti dobro? Kaj sam stvarna. Intrusive much. Dobro, ovo nije navika, ali sad kad sam rekla intrusive, ja imam jako puno intruzivnih, mislim puno, ajde, neću pretjerivati jer znam da nekima njihove intruzivne misli baš jako narušavaju kvalitetu života, pa neću se zajebavati. Imam ih i ja. Ali ja, na primjer, kad sam na visokom, ja stalno imam osjećaj kao da ću se baciti. Evo to. Da, i živjela sam na 13. katu cijeli život i nisam voljela ići blizu i moj tata ima veliki strah od visine i nije nam ni dao blizu, ali ja bi znala u svojoj sobi onak, ne znam, ovako gledat dole Da. i onda ko da neki trnci prolazi, ko da kao neću moći iskontrolirati i bacit ću se. Nije da želim da se nije da se želim baciti, nešto tako. I, na primjer, to sam sad skužila opet kad sam se vraćala s Ajkona, s Krka, ja kad sam u tunelu i kad su dva smjera u tunelu, znači ja onak, ruke su mi na istom mjestu, ja cijelo vrijeme mislim da ću ovo napraviti. Je, to, mene je tog strah da će se koja ću nešto izgubiti desiti. kontrolu nad sobom. Ali znam, ja imam takve kao crne misli, tipa ne znam šta, ako sad bacim pred auto, to i kao šta bi sad bilo onda, šta će se desiti? Ko će biti tužan? Ko će doći na moj sprovod? Maso puta sam se to. Ali mi je super
pročitala sam neki članak baš o tim stvarima, kako se ljudi znaju kriviti zbog takvih misli i kao mozak je doslovno samo tu da misli. On Točno, će samo pomisliti izmišlja bilo stvari. šta, najkrivu Probava, stvar da. na svijetu i nema tu ništa. Da. Ništa Da, i loše. ako se ne zakačemo za to Da. i ne forsiramo i ne mrzimo zbog toga, onda Da. zapravo prođe. Da. Ali onak suludo. Da. I tipa neki put, ok, ovo fakat je TMI, ali neki put mi je znalo biti, to mi je prije znalo biti, sad kad onak više sam u kontaktu s sobom, pa mi se to ne događa, ali ja bi znala čut odzvanjajuće svoje misli. Ma da. I ja onda sam brijala jedno vrijeme, tad sam imala možda, ne znam, 20 ili 21 i onda sam u jednom trenu došla mami i to rekla, jer onako mama mi je go-to osoba kao, ako mislim da nikom ne moram reći, mami ću reći. I ona mi je rekla to je sve ok, kao meni se to zna neki put dogoditi, jer ja sam brijala da imam schizofreniju, a onak ja čujem sama svoje misli, ali ovak se ponavlja, znači tipa ja sad kažem sjedim tu, sjedim, ovak mi cijelo vrijeme u glavi. I onda ona rekla, pa meni se to događa kad sam full umorna ili kad sam full pod stresom, onda sam se malo leci, popi vode, hoćeš nešto pojest. I onda sam, ok mi je, nije mi to bilo možda sigurno par godina, ali jebeno friki. Pepi, ne zezaj čonks. Ne, grizi biljku, mislim, vidiš kako izgleda ta biljka. Jadna biljka. Dobro, sljedeće. Dobri kafići za večernje piće s frenicama u centru Zagreba. Znači, ja sam najgora osoba za pitati to, jer ja nikad ne idem na večer na cuge, neva, doslovno. Dobro, meni je super out, rooftop. Nikad bilo to. U Ilici. Pre-cool mi je okruženje, izgleda mi ko da nije Zagreb. Rekla sam da neću reći, ali ajde reći ću. A bar. Nikad bila tamo. Znači isto tako, dođeš tam ko da nisi u Zagrebu, nek si, ne znam, u nekom totalno drugom cool gradu. Meni je Zagreb ekstremno dosadan grad, tako da ovo su mi... Out rooftop mi je malo onak... Malo je mainstream, ali tipa tam full stranci idu, zato kad cijela zgrada je hostel. I to je tam di dole ima onaj bunker i to, di se izlazi van. Znaš di je to? Pored Manga, pored... Znam di je, da, znam di je. Imaš skroz gore, znači prođeš taj kao hostel ili šta već i skroz gore je fakat lijepi, onak ti je pogled na gornji grad. Ja ne lijepo, volim imaju ići dobre na cuge, koktele. baš ne volim ići na cuge. Da, kužim, nije isto. Pogotovo u Zagrebu. Vani volim ići zato kaj... Vani dođeš negdje i nekakav je event, nešto je događa. Dobro, okay, ovdje kužim, sam sjediš i budeš na cugi. Da. Ali evo, bar i taj out i za večernje cuge, večernje piće. Ja fakat ne znam. Ne znam, krivi put. Pa da, dobro, ovaj gore, Harac. Swanky, kao ono ti nekakvi... Da, pa Swanky mainstream cool. Mjesta. Zašto imam neke... Dobro, ne mogu se sad sjetiti, ali mislim da imam još jedan. Da možete slušati samo jednu pjesmu do kraja života, koja bi to bila pjesma? To je tak teško pitanje. Zato što kod mene problem je kad imam tu jednu pjesmu, toliko forsam da mi se zgadi i onda ju više nikad ne mogu slušati. Ono što ja uvijek volim su te nekakve onak classic pjesme iz 80-ih, tipa ne znam, Karma Chameleon i te neke stvari. Obožavam takve pjesme. Ne možeš se loše osjećati dok slušaš takvu muziku, jednostavno. You come and go. Ja sam sad baš kad smo bili uvijek na Iconu, ja sam designated DJ. I samo se vi zajebavajte, ali ja sam dobila već onak 5 upita od 5 različitih cura da im budem DJ na svadbi, potencijalnoj. I ljudi i cure su me ispitivale Iconice da zašto ja fakat nisam DJ, da bi to trebala biti moja druga uloga, tako da druga karijera, ako ovo sve propadne, ja ću biti DJ. DJ psychology. Doslovno, ali samo isključivo DJ za cure. Ako želite DJ-a za djevojačke, ja sam. I'm the girl. Tak da, ove kama to mi je onak tako, ali baš trenutno jedina pjesma koju konstantno slušam je Kendrick Lamarov This. Kako sam znala da ćeš reći, ono... Još uvijek. Šta ja? Koju bi ja? Znaš koju? Koju? Mislim, ne možemo odabrati jednu, ali na primjer ova Seed od... Jel znaš koja je ta pjesma? Evo, pustit ću. No, pa što misliš? Meni je to tako dobar beat. Ne znaš.
A znaš. A ne smijemo na YouTube-u. Da, zgasit ću nam zvuk. Ok. Da, to je dobra pjesma. Evo, to je fakat jebena A imam pjesma. baš i Ima svake... super zanimljive Da. muzički. Ja mislim da imam iz svakog žanra tu jednu pjesmu koju bi fakat mogla slušati do kraja života. Tak da... Eto. A teško mi je odabrat kad fakat imam različite ukusa u muzici. Da, pa naravno, ja isto. Dobro, neću zapravo. Volim tu neku ludu teknjavu, volim elektroniku, volim heavy metal. Prodigy. I u tom Obožavam Prodigy. džiru... Dobro, sljedeće pitanje. Aj. Koji vam je go-to girl dinner? Sushi. Sushi je uvijek dobar izbor. Apsolutno. Jako volim indijsku hranu naručiti. Kao girl dinner indijska. Obožavam indijsku hranu. Meni to baš anti-girl. Ozbiljno. S obzirom šta se događa poslije na WC-u. Nije, okej sam čak. Mislim, i cure kakaju, naravno. Da, ne, okej mi je. Znači, jako volim palak panir, to mi je tak dobro, ja obožavam ga. Kaj je to? Sushi, a to je kao taj nekakav sir u nekakvom umaku od špinata. Baš je fino. Zvuči bez veze, jako fino. Ovisi do duše di ga jedeš. Ja se sjećam kad smo išle, baš sam prije 2 tjedna išla s best-friendicom i s još jednom friendicom na večeru i one su htjele indijski i ja onak, please nemojte indijski jer mi to uopće nije girly dinner. Da, i jako volim Tiger's Garden salatu iz Good Fooda. To je to. Go to dinner. Ja volim silk. A nisam nikad bila tamo zato što me cijene odbijaju. Preskupi su, meni je to bezobrazno koliko su skupi. Ali jako lijepo unutra. A vjerujem da je lijepo, baš da je fino, ali mi više kao New fuck off s tim cijenama. Dobro, evo, Marie želi I jako volim... She's relatable. Jako volim soy Jede fusion. u good foodu. To je go to girl dinner. A nije mi girl foodu. dinner, ali to se znam često naručiti za ručak kad nemam inspiracije, ni volje, ni ništa. Jako volim soy fusion. Tofu dan u soy fusionu mi je bolesno. Ja isto volim obožavam. soy fusion. Soy fusion je super. Obožavam. I njihove gyoze su isto prejebane. Dobro. Čekajte, vidimo. Jako volim picu. Ima šta još ja ne jedno. volim, jebote? Ja, picu i suši, evo. Picu, suši i špaget. Ajde, ide zadnje pitanje. Koje ni ne znaš. Mislim, od prije, tako da vjerojatno znaš, ali mislim da je relativno light, to je da možemo se... Light je. Koja je najbolja osveta koju ste napravile bivšima? Ako niste od onih be kind and loving to everybody. Jesam. A mislim da nisam nikad napravila neku osvetu, nego, buraz, pogledaj sam sad, Da, ja sam baš htjela reći udala se. Udala se. To je zajebanci. Kao, baš mi ponekad... Ne, glow up. Svaki glow up je osveta. Glow up je najbolja osveta. Kad živim svoj život, i kao jebeno mi je, i kao, gledaj kak živim, kak imam jebenog frajera pored sebe sada. Moje jedine osvete su živim svoj život, glow up i blokirala sam te, pa ne mreš vidjeti moj glow up. Ali ti drugi pričaju. Još bolje. Ali mislim, nije... moje iskustvo, mislim, nije... Ljudi su me i povredili i razočarali i sve to. Ali moji bivši dečki, ja sam bila ta koja je prekinula vezu, tako da nisam imala potrebu se osvećivati. Mislim, prekidala sam nisam ja prekinula kao ja sam... možeš prekinut, a da si ti povrijeđen. Ali nisam imala, sam imala potrebu da ih više nikad, da nismo u kontaktu i da me puste na miru. Tak je meni zapravo uvijek kao, ili si in my life, ili ne. No. Bye, bitch. I to će biti završetak našeg Znači, sad ste nas i malo bolje upoznali, kao kako Eva i Marie funkcioniraju u svakodnevnom životu. Meni je to zapravo fora, meni je to cool. Pa da. Kaj si nervozna? Ne, dalje razmišljam o tome kako imam odvratne neke navike. I obožavam si stiskat prištiće, obožavam gledat to na TikToku i Instagramu. Kad stiskam eseri su mi dešit. Obožavam ih. Meni Matija želi stiskati, ja mu kažem, molim te, nemoj, ja pustim. To je baš neobično da je obrnuto. Ja pustim.
Ne, ja se ne, mislim, ne znam koliko se sad vidi, sam stavila malo pudra preko toga. Ja sam crvena jer sam se s iglicom još onako izmaltretirala i tako da. It's wrong, da mi obožavam to. I obožavam to gledati na Instagramu, znači the best. Dobro, Stiskanje mi kužim desilo. to. Mislim, ima odvratnog. Oni neki kaj su fakat kad puno tog sve izlazi. Ali kao gaditi se, ali je istovremeno Moraš jebeno. gledati, to je kao automobilska Da, nesreća. doslovno. Moraš gledati to. Ugl! Marie ima 32 godine. Da, idem danas partijati, baš se veselim, trebam neki mali reset. Da. I tako volim, kao doslovno sam zadnji put partijala za Novu godinu i tako volim onak jednom od toj Da. polovici godine i jednom od drugoj polovici i Da. that's it od To je mene. super, ja ću partijati na godišnjem u Portugalu. A. Baš mi je drago zbog tebe i hvala ti što si me nagovorila da ipak snimamo. Pa nisam te puno. A nisi me nagovorila, Sad sam sam rekla kao... da idemo. Pa da, i to je to i baš mi je zapravo to trebalo i malo mi se promijenilo raspoloženje, prolazim bolje nego na početku. Hvala ti što si tu za Makar mene. ne moraš biti bolje, smiješ biti loš. Da, ali mi je dobro što sam malo se izventala, malo i skrenula misli na neke druge zabavnije teme. Da. Stiskanje prišteva. Će uvijek spati. Ali lice me boli trenutno, ja sam se toliko stiskala sinoć. Doslovno sve peče me. Ali okej, to je Da. druga stvar. Ok, to je to. Hvala vam Hvala, što ste tu ljudi. s nama. Ajde, Vidimo se sljedeći ciao. put.